Aboliasio no okarukalo kesieponio ai tolot oterilo kadavs neste hotel koibugalo ko Gulu no da epota itegar erasi akaisare alu kanyare olap kalo. Aboliasio ngene paran we do training every day. Pana abera doke bonejai kedi kiloko itamonado. Soroti Association nesi itegari tai ukaro lukumniare kedi tomonare keda imeban akaisauni alu kanyape luda apedo si abweni kinteso kotoma airiamununeta no egelegela ko Uganda James Isamat ekukuleru loda ishama ejok kotoma boya nakaskwabo nesi ebalebe ekapakina ngesda abear Gulu kanu Aboliasio kangun. Ya ito wala jalo Gulu sepake ndalo sito kabe timu wajango ranga membale askara bora no Soroti nesi amito ngapiro ndaso meko George William Opolot Abolia loda iswame jok kotoma atukotaka Soroti Association nyese balebe eja nyesi iteikinit aboikini Uganda kotoma Aboliasio nu epontoko engarenu apa ngakapa ina ngono kaki dapat ata bola Gulu became number 7 tona manager Gulu kwa ya training Apollo no kwa kapa ni yese kapa ni kina training no Scrabble kwape Abolia neserai adiopet kotoma Aboliasio noda itigongongi au momo na itunganan kwa iporelo airuch akiro Gabriel Esikukanuka TV East kwa ibuga Soroti.